kupongeza our speaker. Nataka kusema nimefurahia kuona akileta umoja wa MCA wetu wa Nyamira County. Lakini tatizo niko nayo juu ya hiyo ni moja tu, wakati umekwisha. Umwaka yoma tokore gazi. Next year ni chukura tole no inga moni bacha kire kamoni rero taji no era taja geti. Kwa hivyo nawapongeza ile kazi mmefanya. But inga kilinda we kiongozi kia Nyamira nyansabeni nyasango borai ninde tobo mona maskani ese office yeito ya Nyamira na abantu ba Nyamira. Nande tokore gazi ya. Ekaro ni ndudo bwatero kora abana ba mitoro bolimo. Ntori twatenga. Mwaka okore gasi yaye ninjo yo muri nana gotebekera ando bandu bakomoruan mwaka tiga kore gasi yaye arage kiara ige saroche kemoni ta go chalende nere mokir korwo gasa nera acha mokonye mugambe nere igoti ndiko ruani onde. Nataka kusema wakati ule ukifika nikitoka kwa ofisi yangu ile nasimamia ya Kenya nitakuja kugombania kiti ya ugavana Nyamira. Leo nimesema wasiwasi, wale wanamekuwa wakisema hawaamini ni nini naendelea. Mimi ni candidate ese nyumba ya Mwanyagetinge. Oyo ni wiro nyugule. Ali na otole. Tobe ko bomo, toruane to kobe kunze. Lakini ndoli kobe kunze. Anesi mwange ko bwata chiku. Igo nasema mujitokeze, mchukue mjiandikishe kama wapigaji kura ndio na sisi tupate zile namba zinatakikana kupitisha kwa zile viti tunatafuta kutoka nyumbani mpaka huko juu. Kende ngoteba abantu baminto nabono moroche ebintu nebinge bire binyorawa imbura negotu gatoike tokoro bole mibwite sitokunyara gatobe komorembe chinyomba cheito gatoika abana baito eskuru wange egere na buto gotigege sakwege ketogo tigaga iga lakini ndongo ta kyo moili neke abantu baminto lengere limono Nyamira tokunyira koruga lengere limono Nyamira kyora tokorere gasi abantu ndore 10. Lakini kulingana na makora ne vitendo toeli bagatokore gasi njeke moni ninyeruete monsabere nichenkore gasi ninu birina temero ko etere kiombe kiani yake Moni Education Foundation biarokanire ngosominda abana batali ba Nyamira na jire chikanisa na konyire na jire binyoro na konyire igo baki mongonsabera ninje igombe bengo kora iga abantu baminto abantu basere na kimogoteba 2027 egento ninki 2027 ninki ngeisa ini ya 40 malembe ya 40 maliogo igato iguanane tigato saberane nyasa uyo. Asante, Mungu awabariki. Tigandwe rongoria erongori ngorwe wewe uyo mwete rongoria na wakujira ngorwe Nyasaye numuya abangira bonona kimwa kyandase ye mwabea ke mwarumo ngomino ene rukunya kulenda kimoni ngoroze no mutambale ndio mutambe lakini akero kuligereria ngio bachora kera kweta pale kera kwa rumbo gako okorangi wachora amakora talibo igone kimoni kiane moisa kokatema ngirikia ngiri smart ngegota yamono nja samari tamvera na bokenguruku musanyo moneno yo eye mbale part of team Kimoni inko bakira montate veriete gatokore. God is good all the time. Robert Sagin.
abana banya na bakwani rimbi ya muri nonya turasama be gati nganchere nkwana ringa nerimo bono chinga kechi twaikire ne chinkong ase narwe kenyorokia ne bonatiga abantu bakwete sita nande batarware tyo montago ikaransa iga kaganyete ndagero koraki. Get prepared. You might go any time from now. We are not permanent. I know you mean no kuro na karanga o say no ro nto iyo. Again to kende gi akabere. Moro in our account. It is too late for the MCAs to reach the governor. It is too late. Let them get prepared to leave the space and occupied for the other people. Hati Nyamira mojeroche kiere. Tadi ngatuacha kusali. Lakini yake mwani yake igakera iruke litimba bachi alire tiba sikuruchi county kurueka county ndabara chama gendera. Wati sieke mwani otatugetie ke mwani omba mwa tangana beke angaye gocha. Totugeke mwani yake. Nyasaye no muya chinga kichonga babwateke mwani nkali asabakorwa. Bari babwateke mwani nono moteri yo magatera nga atagiteke mwani. Na entu Nyamira abantu baminto engakinereye tokubeke kemoni ari aze county getorendere amagenderero. Bana speaker I heard you very well say aba MCA mbono bakari kuri yomo governor 4 years down the lane mbono bataite kwanza okore gasi ase ngenche gasi ya basinyire abantu baminto ndo batameke moni. Barenga doko watsi ekemoni mbiyamano rietari anensegera festas inche no munyakero gomoke bwabarimu account ya Nyamira engima ndubona abarimu ngemoni doko bwatesia ayerende mbiyamano museniwe. Mimi kwa mambo ya kidini na shiriki niko katika ndani ya kanisa ya Catholic. Kanisa yangu kubwa nikiwa Nyamira ni pale Mongolisi St. Mary's. Nikiwa Nairobi mimi naenda kuomba pale Donholm Catholic Church. Nikiwa Keginga ndani ya Borabu mimi nateremka pale Keginga Catholic Church. Kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi niseme mimi nimelelewa katika kanisa ya Roma. Mimi ni mmoja we. Na sipaui kanisa yote Nyamira nimekuwa nikitembea kila mahali. Lakini leo nimekuja hapa Orue ngora yane. Eze kinyoreke na nateba. Umwana Lydia. Umenyere kuone miaka 5. Ose angeine. Umwana unabwa tobokong. Ako na shida fulani ya tunaielewa. Mheshimiwa hata wewe Nyabaro ni sasa kuzungumzia wakati mwingine. Ningeomba vile mama alisema tusaidiane. Tutafute pesa tusaidie yeye ndiye apakie kuangalia hii Bungoma. Tutakuwa tumefanya vibaya. Mimi niko tayari na familia yangu kufanya my part. But I need the support ya wananchi wale mko hapa tushirikiane ndio tusaidie. Ikeroko konyo yo mino kerale moyo naliere buya. Nalie kerara alire. Ntolo koraye sauliyo botachire, sauli nyanje tumwanya bantu na ende nyanje tibo nyumba, nyanje tekero mondo. Nafanya hii kwa sababu napenda kila mtu hata kama umesaliwa wapi, hata kama umetoka nyumba gani, wewe ni binadamu ambaye ako kwa maumbile ya Mungu. Lekitoko kolera haya. Igo nale ko bahakikishia Lydia nimeturubwa toba kongo evirengerelia vinge na bana bao bono ni ae familia ino bado ndaendelea kukaa na wewe na kusimama na wewe na muabolie enyombe litali kujikorwa ororo na akobera baka ngekirinya sara atebe njirara atebe lakini ninyege ndengo tokonya ro mwana ya beroro